Za red se javio Saša Novaković. Izvolite, gospodine Novaković. Poštovani predsedavajući, poštovani članice i članovi gradskog veća, koleginice i kolege odbornici. Ovu kapu simbolično ću staviti na glavu u znak poštovanja prema žrtvama fašističkog i komunističkog terora. Iste ovakve kape naći ćete nedaleko odavde u Rajinoj šumi, zakopane zajedno sa leševima nevirno stradalih žrtava. Takve kape nosili su rodoljubi u Prvom i Drugom svetskom ratu, boreći se za kralja i otadžbinu i boreći se protiv fašizma i komunizma širom Srbije. Braćo i sestre, dame i gospodo, doktor Miloš Petrović, gradonačelnik Novog Sada, otac 4 dece, nakon oslobođenja Novog Sada odveden je iz kuće i ubijen u Rajinoj šumi 1944. godine, bez suđenja. Gradonačelnik Petrović je čovjek zaslužan za podizanje spomenika Svetozaru Miletiću, koji i danas ukrašava centar Novog Sada. To je čovjek koji je pomogao tihu akciju episkopa Bačkog, doktora Irineja Ćirića, da se tokom okupacije spase na hiljade ljudskih života iz mađarskog logora Šarvar. Doktor Obrad Milutinović, zamenik gradonačelnika Novog Sada, predsjednik Fudbalskog kluba Vojvodina i otac 3 dece, posle oslobođenja našeg grada odveden iz kuće i ubijen u Rajinoj šumi, bez suđenja. Milutinović je bio lekar, dermatovenerolog i potpredsjednik grada Novog Sada. Mnoge siromašne bolesnike lečio je besplatno. Za vreme mađarske okupacije, kao i srpski patriota, više puta je šikaniran, privođen na slušanje, a bio je i pod stalnom prismotrom. Miloš Kosić, jedan od najboljih golmana Fudbalskog kluba Vojvodina u istoriji, odveden iz kuće i ubijen u Rajinoj šumi, bez suđenja. Kosić je bio istinski miljenik navijača i prava novosadska sportska zvezda. Uz monarhistički četnički pokret, koliko je mogao, Miloš Kosić je pomagao i partizanske jedinice. Ipak, pored toga što je pomogao i partizane, ljudi u crnim mantilima zakucali su noću i na njegova vrata i odveli ga nakon oslobođenja Novog Sada. Bio je to posljednji put da je Miloš Kosić viđen. Pavle Tatić, jedan od osnivača Socijalističke partije Novog Sada, otac 1 deteta, odveden iz kuće noću nakon oslobođenja grada između 23. oktobra i 1. decembra 1944. godine i streljan u Rajinoj šumi, bez suđenja. Trajan Buzdika, zemljoposjednik i domaćin, zamenik načelnika opštine Banatsko Novo Selo, otac 3 dece, prebijen do smrti nakon oslobođenja, donešen sa gomilom leševa prijatelja i saradnika u Rajinu šumu, ubijen bez suđenja. Novinar Pera Savić, Milan Popović, intelektualac, članovi Sokolskog društva Svetislav Vilovski i Đurica Vlaović, koji su na konjima dočekali partizansko-oslobodilačku vojsku, mašući zastavama odvedeni u Rajinu šumu i streljani bez suđenja. Među žrtvama komunističkih zločinaca bili su i mnogi drugi, za koje ni danas nemamo podataka, a čije porodice i dalje čekaju na tračak istine i pravde. Jedini greh većine pogubljenih u Novom Sadu i zakopanih u Rajinoj šumi bio je taj što nisu podržavali jednopartijsku komunističku diktaturu i njihovu takozvanu revoluciju, već su zastupali ideje demokratije i višepartijskog sistema i povratka kralja na vlast. Ili im je jedino zlo bilo što su bili bogati ili intelektualci. Među nevinim žrtvama je bilo naših sugrađana svih nacionalnosti, Srba, domaćih Mađara i Nemaca. I to treba jasno reći jer je to istina. Svima njima dugujemo jednako poštovanje i tretman bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost. Među stradalima je bilo i saradnika okupatora, ali u manjem broju, jer su
Takvi znali da su im ruke okrvavljene i pobegli su zajedno sa povlačenjem nemačkih trupa i nikada se nisu vratili, a nažalost ni odgovarali za svoja zlodela. U Novom Sadu ostali su uglavnom oni kojima je savest bila mirna i koji su verovali da su oslobođeni, ali su se prevarili. To ih je koštalo života. Braćo i sestre, Državna komisija za tajne grobnice na osnovu prijava građana i svedoka otkrila je preko 200 tajnih grobnica u Srbiji, koji su napravili takozvani oslobodioci, od kojih većina još nije istražena. Koliko tačno ima takvih grobnica nikad nećemo saznati, jer je svedoka sve manje ili gotovo da ih više i nema. Prema podacima ove komisije Vlade Republike Srbije registrovano je imenom i prezimenom 59.554 žrtve komunističkog terora, koji su najvećim delom ubijani bez ikakvog suđenja ili posle prekog suda, bez prava na odbranu i fer suđenje. U Novom Sadu registrovano je 1324 ubijena, mada tačan broj nikada nećemo saznati. Broj žrtava komunističkih zločinaca u Srbiji višestruko je veći od ovih 60.000. Uzimajući u obzir da većinu ubistava komunisti nisu zvanično registrovali i gubi im se svaki trag. Prema zvaničnim podacima, broj žrtava fašističke okupacije tokom sve 4 godine rata i njihovog terora u Srbiji je 139.098. Za nas u Pokretu obnove Kraljevine Srbije nema razlike između fašista i komunista. I 1945. godina nije godina oslobođenja, nego godina kada je fašistička okupacija zamenjena komunističkom okupacijom. Ovim spomenikom koji podižemo u Novom Sadu jasno govorimo da između zločina fašista i komunista nema razlike i on neka bude večni simbol i opomena i nauk za buduća pokolenja da se zlo, ma čije bilo, nikada neće zaboraviti niti se sme ponoviti. Ovim spomenikom omogućit ćemo spokoj nevino pogubljenim ljudima i mir njihovim dušama. Oni koji spore ovu inicijativu, pokušavajući da prikažu sve žrtve u Rajinoj šumi kao kolaboracioniste i saradnike okupatora, imaju jasnu i užasnu nameru da tela nevinih ljudi, uglednih Novosađana, zatrpaju telima dokazanih kolaboracionista i zločinaca i sve ih predstave kao isto i jedno. To neće proći. To nije istina i podizanjem spomenika im to nećemo dozvoliti. Nevini se razlikuju od zločinaca i zaslužuju spomenik. Pokret obnove Kraljevine Srbije će podržati ovu odluku, iako nismo zadovoljni natpisom na spomeniku. U spomen svim nevinim žrtvama 44. i 45. godine. To nije dovoljno jasna poruka. Nisu to žrtve saobraćajne nesreće ili elementarne nepogode. To su žrtve komunističkog terora, kao što su 41. i 42. godine žrtve bile fašističkog terora. I to mora jasno da se istakne. Zbog naših naraštaja i budućih pokolenja, da se zločin nikada više ne bi ponovio, bilo od strane fašista, komunista ili nekog trećeg, dužni smo da jasno označimo krivca. Braćo i sestre, dame i gospodo, zamislite da ste potomak nekog od nevinih žrtava koji ne samo da su ubijeni, nego i nepravedno označeni kao izdajnici i da živite sa tim čitav život. Gubitak voljenih prežalili su njihovi potomci davno, jer je od tada prošlo 74 godine, ali verujem da ih još uvek boli nepravedan žig izdajnika koji je ostao. To su naše komšije, ljudi koji žive pored nas. Dugujemo im pravdu i mir. Istorijska nepravda treba da se ispravi, pa makar i sa zakašnjenjem od 7 decenija. Zločin se mora osuditi i obeležiti da se nikada više ne bi ponovio. Neka je večna slava nevinim žrtvama od čije god ruke da su stradali i neka mirno počivaju sada kada je istina izašla na videlo. Pozivam vas još jednom, drage kolege, da glasajući za predlog podizanja spomenike podarite dugo očekivani mir nevinim žrtvama i njihovim potomcima. Hvala.